Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a George, Manipod, probinsya, ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket kanayon ko apadpadaanan dagiti baro nga upload yo. Naawisak met ang nagsurat bareng mapagasatan met a maibasa ken maidrama toy nanumo asurat ko. Naladawak anak asawa gapot ta tinulungak pay ang nag-eskwela dagiti tallo a kakabsat ko. 35 titawan ko, idinto ta 23 laang met titawan ni Aida, idinagkalaysa kami. Kaasi ti Apo na addaan kami met iti dua nga anak, nga iso ti makagapo no apay ang naggagagat ken nagsingsing petak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Nagsapa ka mo tanabing mangon lakay. Huwag bakit? Masapa kami ama pa ni Jagardin. Iti kasta, masapa mo't amalpas ko ti agispre. Kat nagkape ka nga rodan. Huwag, itay pa naglutok iti arena. Isumatan ating kape. Nakalutok pa ni tinapoy. Sikantun tang luto iti sida balunan na gitubing Wala kay, ng madamdaman ton. Huston to inton aglukat store. Sigurado nga min a frozen foods manen ti kayat dagiti anak ta abalunan. Lumabalin, saan mo unay arwaman dagiti anak ta iti frozen foods bakit? Saan kanukat ang nasalun at dagita amakmakan ita? May mayat mutla ang nunateng ti sida inda. Ay na, di damot nga rod kayat tinateng lakay. Saan da ka no amatil muntiin na po'y nunateng ti sida inda? Talaga sa balin dagiti ubing ita. Napili dan iti masida. Naku namon lakay. Isoda pa'y kit din ati matungtungpal. Numaminsan, saan amaw-awatan ti kayat da? Malala. Sigalat tangarudan ti makamo dito'y bakit? Mapana ko. Tani, lumawagan. Umayak tumangan inton madamdama. Sa tinuti pa ng bakit? Mapanak man biit ijay klinik lakay. Mapanak man agpabipi. Abay, agan ano kaya? Masansan nga rod ang makarik na ak itipan na kaulaw. Ay, kuyugan ka na. Ay, saan ang lakay? Kabailakon nga oray siyak lang timapan. Saan na bale, taasidag lang matiklinik manipod dito'y balay. Sigurado ka? Wan, unay kalakit din aya. Sige nga rod bakit? Agpayong ka Tani, nagpudot ti panawan. Wan. Sige nga rod, tamapanak mo tani Jagarden. Barang malpas kumat itan ti agabono. Aday ta, nalpas ko manalayan. May nabunuan na kitimula ka patatas. Mamanalayan na bulan ti unayan. Mabalin tumatan nga pitan. Parang matsyambahan tumamot din ang ato presyo. Ay kasta, adamot gunggo na nagkarag-karte. Marik magtibisin ko na. Tinasayat, agawid ak pala. Agsubliak tumanin itong madamdama. Tay tuloy ko adalusan nagiti naruutan na pasag tinagmula. Manong George! Ha? Manong! Ini. Nimot Bernadette na dyan. Agad dito ating ko! Apay ka tayo! Ay na Manong! Apa yan? Nagtartaray ka sa mga may dito. Wan Manong! Lingamin Manang Aida! Oh, apa ni manang mo? Intaray day di ospital! Ala! Diyos ko. At tuyak, kasi papakumbabang agtawat iti tulong kan kasim.
Pang-asim ka di Tadi mo ba'y payaan da asawa? Ispalim ko ma, iti mabalin apa kay sagmakan na. Pang-asim, Diyos ko. Kat, kumusta mo ti asawa, manak ko? Kasi ti Diyos na lang. Medyo okay mo ti kasasad na. Anya nga ikano ti sakit na, baro. Sigun kadagiti rimor a resulta ti laboratories na. Diabetic ta asawa. Ay sus, hindi kat kasapulan na mo ti aginsulin. Dependento na nanan. Barang no kabailan pa iti agas. Iti kasta, oray saan pa ilaan nga aginsulin. Ay una yun. Masapul aliklikan ng dagiti makmakan nga agpangato iti blood sugar. Kapilitan ananang. Isumot lagayam. Akanayon na nga ibaga ang maululaw. Kan kaslag kakapsot kanunukwa. Iso adya ako ni Kuykuyog iti garden. Iso asika. Ang nadamot ti salunat mo anak ko. No adda marikrik na agpa-check up kamutan. Iti kasta, maamuan no anya ti husto ang makagapo. Diyo iyalang-alang, tanarigrigat no mabaybayan. Dakdakkel aparikot no bilang laeng. Mangan bakit? Anong sampay lang tagsi day tili ng buong anateng. Day ito yung matinapoy mo. Inlutuan ka iti brown rice. Mayat ka no day ito para itikas kan ka diabetic. Agyaman naklakay. Awan na nyaman na bakit? Hala, mangan kan. Itikas ta. Makatumar ka matan iti agas mo. Ado timbawal ti doktora kanam. Isama sa pula bantayam dagiti kang kanam. Iti kasta, taras kang hagimbag bakit? Wala kay. Agpaimbag ka. Iti kasta, agdidin na tayo pa iti mabayag. Wan ka di lakay. Di ka agdanag, ta sa anak pa'y matkat amatay. Kunada nga rodan, masamang damo, mahirap mamatay. Mala, makanta nga rodan. Tani, agsubliak pa iti garden. Mapangkumot bisitahin lagi ti mula kapatatas. Mapankuman kita no mabalinan ang maapit. Jeremy! Umay ka man biit! Jeremy! Sa dino ti ayan ni manang mo? Aday Jerwar, mami. Aglablaba. Kasta ka di. Ay nakaasimot ni manang mo. Imbes asyak umati mga aramid iti dayjay. Bayan yun, mami. Kabailan ni manang dayjay. Nagpiksan to pa yung aglaba. Unay kan ay anak ko. Ingka katulungan ti kapsat mo. Un ka di. Talaga matatulungan kinton madamdam mga gisampay ni manang Jessa. Sige. Aywan, ibagam tuman tanumalpas nga aglaba kat mangilambong iti okra kan ugot ti kamote. Taiso ti sidaak inton aldaw. Siya kun ati mangilambong, mami. Kabailam aya. Katwan. Apay, awan bilibyo kanyak aya. Mala, ingkaman nga rod mangilambong anak ko. Itikas na, saan nga isupay nga aramidan ni manang mo inton madamdama. Ariglado, mami. Oops! Agyamanak, nalpas ko matlaang nga naginawgawan dagiti linabaak. Nagsakit ti sikat ko. Bagkate kon titimba, tay sampay kon dagitoy. Iti kasta, mamagaan adagos. Sayang ti darang ti init. Manang, tulungan kang magsampay. Ha? Sige man nga rod, ading. Tani, nabanugak a nagigalgal kan naggawgaw. Wan, manang. Ni, anya dagiti limitam iti ayan ti imam, ading. Daytoy. Jak nga rod ammo, manang. Amangan no naanak iti panagay-ayam iti volleyball.
Kanayon nak ngamin amatirwan iti bola. Kasta? Wen, Ang adapay matitayan ti sakam. wen taadda dagiti gundaway mapatukma. Kan agparinto mga no kasya akamatik ti bola manang. Kasanukat naglupoy kamat ngamin. Kas kala babae nga gargaraw. Baklakan samad, Jeremy. Uy, saan niya? Bakla nga. Sika nga'y tumboy ka. Di wow. Ala, umay naktulungan nga gisampay. Wano, umay nakla ang disturbuan. Siyempre, kung may katulungan nga gisampay amanang. Ala, tulungan nak nga rudan, tani. Nagdagsan to'y ulas. Paspasan tapay anaimbag. Iti kasta, daras amamagaan. Partakan tati magna ading. Iti kasta, saan ta amala daw ama panag-eskwela. Mabitlang manang. Kasla marigata nak nga umangas. Kasla mo ulawak. Anya, ni apay ngay. Tsaka mo. Kasla kakapsutak matan. Anya, ay sus, kasano daytan? Sapay awan kadwata. Nangan ka matitay bigat saan aya? Un manang. Nagadupay nga rutikinan ko. Ato'y titanom. Uminom ka pa'y laang. Agyaman ak manang. Orayak la na bang arang nga minom. Kat? Okay ka ka din? Uwan manang. Sigurado ka? Uwan. Ibagam laang no di mo kabaalan. Tauray agsublitan ijabalay. Ibagata kadamami kan daddy. Idi kasta, may pa-check up da ka. Saanan manang. Okay akon. Ang mga nubanok ko lang dahito eh. Ala, ituloy tangarudan ti Magna. Noadda lumabas alugan. Paraan ta makilugan ta. Iti kasta, saan kan amabannog amagna. Kantap no daras ta makadano ni Jay Esquilaan. Kumusta kan, anak ko? Laimbag ka ka din? Kaasi ti apo tatang, ininot matan nga agsubsubli iti sigot ti piksak. Saan akas iti, akanayo nak nga agkakapsot kan awan gaganay gaya. Nasaya at mo't nga ron, ano kasta, anak ko? Talaga, ana ayat ti Diyos. Kaputa di na intulok nga dadagi sa mapasamak ka. Husto kayo tatang. Ni George ngay, sa dino ti ayan niya. Ay nasapa manin anapan ijay garden tatang. Amuyo mat no kasano ti kinagagat di manugang yo. Imbagla ngay. Tan nakatumpong ka iti nagagat ken naanos nga asawa anak ko. Malaksid iti dayta, awan pa'y pulos bisyo na. Launay atatang. Ba nagapagyamyaman ako na iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa akas kini George. Ayun pagyamanak mo't unay, kaputa kas kini George, din nakiasawam. At daamin ang tingkwa na tigalad timay sa alalaki asap-sapulan timay sa babae. Awanan timay bagakin kwa na anak ko. Pudna day tatatang. Iso ama ko at talaga nagasat. Nagasat kami nga agiina. Gaputan ni George ti impaay ti apo kada kani. Mami? Apay, Jeremy. Ngayon naman titid mo abalon ko ita? Apay, pangan-anom ay iti kwarta anak ko. Mapanak ko magpa-check up, Mami. Ha? Agpa-check up ko na? Wan, Mami. Apay, agan ano ka ay anak ko? Masansan nga rod mo na makarik na akitipan nakaulaw, Mami. Anya? Ay sus, ang mga noan niya matday ka nanak ko. Bayan, kasaritak to di amayo. Taison ti mangkuyog kan ka amapan agpa-check up. Diyak pa'y mat ngamin mabalin ti rumwar, ta sa anak pa'y unay anaimpag. Saanin, Mami?
Ikandaklangan iti kwartang aramatag. Tauray sa akong timapan. Sigurado nga na makumikom ni Daddy Jagarden. Nang runa ita ta panag-aapitan. Ay na, bayam ti panag-apit na. Tamabalin mo't ama itantan. Importante ti salunat mo, anak ko. Ang mami, sumragak pa di eskwelahan ita. Inton malamak ton ama pan iti doktor. Sige, ikan ka iti kwartam. Ang awagam ni Antim a Bernadette, taiso pay laang timang kadwakan ka ama pan agpa-check up, Juan. Sige, mami. Sige, anak ko. Agan-an nagkangarod, Juan. Di ka unay agbambanog. Uminom ka iti adu-adanom. Uy, mami. Mala, ingkaayabanan ni manang mo tamapan kayon, tani aldawan. Ay na, nasaya at mata si mangput kan lakay. Naskan ama pantay di ospital itamat lang. Ha? Ospital ko nam? Wala kay. Naawanan ka no iti puot ni Jeremy iti eskwelaan. Iso nga intaray da iti ospital. Anya? Ano? Apay ka no? Ano ni Jeremy? Apay anaawanan iti puot? Tsaka mula kay. Tinasayaat. Agrobot kan tamapantan iti ospital. Bernadette! Manong, Sa tinutain ni Jeremy? ada iti ICU, Manong. Anya? Delikado ti kasasaad na. Apay ka no, aya? Anya ti sakit ni Jeremy? Awan pa iti usto a diagnosis na, Manong. Ngam sigon kadag iti doktor amang tamtaming kan ko na. Amang ano, ada sakit na iti dara. Anya? Kumusta ni Jeremy, anak ko? Dayjay. Madapay lang iti ICU, nanak. Agam, kasi ti Diyos. Ininot mo tin agsubsubli iti sigod. Sana kas ididamo akas taon iti pusyaw na. Ay, kaasim o ti apo ko. Imububingan pa ilaang. Ngam naadaan mo tin iti kasta sakit. Wan nga ron, nanak. Matutug-unay ti puso ka mang buy-buyay tanak ko. Numabalin la kumasyakon, ti manglakam iti laklak-aman na ita. Numabalin la kumananang. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam, anak ko. Ang amdi ka kumamaawanan iti namnaman. Adda ka si iti Diyos, anak ko. Amo kan mamati ak asaan na abaybay-an ti apo ko. Patyak nga agimbag tumit laeng ni Jeremy. Sapay ko mga rutakas tananan. Iso na lang taparikot ko ita. No sa dino ti pagbiro ka kitag tunari ti tara. No masapol nga agpanawagan ka, ay kataramidam anak ko. Agpatulong ka kadag iti masagnan. Bareng addam abiro kam nga agidunar iti dara. Wala nang. Kasta talaga ti aramidag. Adto yan ti kapingain paghatang mo, Manong. Pagyaman ang kating ko. Awan sapay turog mo, Manong. Huwag nga ron. Apay no agawid ka pa'y. E di kasta makainana ka mat. Siyak pa'y laang timang bantay ka ni Jeremy. No agawit ak. Sigurado adyak matlang makaturog iti kapapanuno. Wan ngam at least nga da kay jabalayo. Alan, agawid ka pa'y, Manong. Iti kasta, may turog mo mat uray a pagbiit laang. Sige. Sigapay lang nga ti makamu dito eh. Wen? Wan, Manong. Awan rin mga pagdanagam. Sana bale, taawagan ka adagos. No anya man ti ibagadag iti doktor. Agyaman na kating ko. Nagringat langit din di kasto sa saanin mo itananang. Ay, anak ko. Siyak mo ti tao nga 1 bisyo na. Inaramit ko ba't amin na pagsayaan tanti pamilya.
Lasing patak matandi ko na. Ang maapay siyakpay. Apay siyakpay tinapili ti Diyos sa subukan ni ti kastoy. Apay lanang. Kurang ka di pa'y tararamidag. Anak ko. Hindi na mo. Tasawak tilagsakit. Ita, ti matanak ko. Hindi na una yung tilagbasula kini Diyos. Taapay akay kayat na kay ikan iti kastoy a klase ti pano mo. Anyala nang... Pagkalmaang kumalaang tirik naman ako. Patyak amalasatan tumadlaang ti pamilyam daytoy a panubo. Nasingpet nga ubing ni Jeremy. Eso nga amok asaan abaybayan ti Diyos ti apo ko. Nasingpet ka nga amakan asawa anak ko. Awanan ti maibagakan ka. Amok aboy-buyaan na ka ti Diyos. Banbantayan na dagiti rikat mo. Kat patyak agong gunaan na kanto anak ko. Nanang? Agmay-may sa tayo ako mararagkan ko na. Kidaon tayo. Tinaan-anay apan narabay na kada tayo. Kadawatan tayo apay magan namatan ni Jeremy. Kas na kunakon. Di ka kumamapukawan itinamnama. Addaas iti Diyos. Kat mamatiak asaan da tayo abaybayan. Basta di tayo kumaumibot kan kuana, anak ko. Wen Miss F. Siyak jay tao nga awan pulos bisyo na. Jak pay pulos pinadas titinmimtim iti arak. Jak ag sigarilyo. Talaga nga awan bisyo. Siyak matlaang jay tao asaan unay arumrumwar ken makiis istorya iti no asino laditan. Balay, garden, balay laeng ti ayan ko. No maminsan makiik-ekstra aklaang agbiyahe iti nateng, ngem kalpasan na agawid akmetlaeng adagos. Ngamanyan tanuan niya pa'y ti kinaan-anos, kinagaggagat, kan kinaawan bisyok, isumet ti panang subok ti Diyos kanya. Kinapudno na kanayon ko adamagan, kan sidiren ti Diyos. Apay asyakpay, apay asaan adagiti barumbado, manginom, bulakbol, kanuan niya pa'y dita nga addaan agkakadagas nga ugali ti subukan na. Apay asyakpay anatal na a tao. Apay asyakpay at ipagsayaatan laeng met ti pamilyak ti panpanunutek ti kaykayat na nga ik-ikkan iti kastoy a klase ti pannubo. Nagsakit Miss F. Madudog unay ti pusok amangkit kita iti anak ko iti kasjay asasaaden na. Ket agingga ita adda paylaeng iti ospital. Or-orayan mi paylaeng ti resulta dagiti laboratories na. No maminsan maaw-awananak payon iti namnama nang runa no makitkitak ti sasaaden ti anak ko. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangayornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo George. Ken ka pagayam George. Kunada nga roden, habang may buhay, may pag-asa. Di ka nga rod mapukawan itinamnama. Patsyag kan mamatiak asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Di ka umibat ken kuana pagayam ko. Ipasnak mo ti dumawat iti tulong na. Sigurado ak amasungbatan amin dagiti kararag mo. Nalabit nga da plano na ken ka ken iti pamilyam no apay akasta ti pagdaldalanan nyo ita. Awan imposible iti Diyos no lakit di taagtalek tayo ken kuana.
Alakastan pagayam George, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga inta drama ita kat nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan ayunis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Sapay kuma, tas ikakaradkad kayo adanunan to'y nanumo asurat ko. Naawi sakmat ang nagsurat, tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kan ayat. Gapu iti nalaos a panagayat ko kani Alan, nagbalinak abulsek, katjak in kan kano ti pananglukloko na kanyak. Inaramid ko latta ti obligasyon ko kas girlfriend na, iti likodan ti panagbababae na. Aging gadimteng ti may katlo atawan ti relasyon mi. Kastoy man dagiti pasama. Happy 3rd anniversary, babe. Eunice. Ano ti kayat mo kanin? Agpili ka, takarga at ti platong, babe. Houston. Jakon kayat. Ha? Ni, apay. Nagado tin order ko. Apay, di mo kayat ka diti makan dito eh. No kayat mo, umakartay ti sa Bali Restaurant. Houston, Eunice. Kayat ko asawan. Put din tante relasyon ta. Anya. Namin ano na daras nga agparparignakan ka. Agam agin bupulsak ka. Alan, pangasim. At data dito restaurant. Nakababain ka na kiti makangag. Numabalin. Ijerwar ang pagsaritaan tanti maipapan iti day taban. Saan? Kahit ko adito'y kung alagpasan ti amin katata. Apa yan, Hana? Anya ti makagapo? Simple lang. Saan kan hayayatan? Awan matambo ka nagbasulakin ka. Di mo kumamot aramidan ti kastikan niya. Asim. Diyak ko makayat nga ramidin da ito kan ka. Ngam niya, Alan. Inuray ko asi ka mismo ti mangi-give up iti relasyon ta. Ngam kaslawan lagan ka. Iso siya ko na mismo ti makiwin naspas kan ka. Ag-break tan, Eunice. Sana, Alan, pag-asim. Di mo kumamot aramidan ti kastikan niya. Pakawanan na ko, ma. Yung aging galaangan dito iti pagpatinggan ti love story tadwa. Eunice! Okay ka? Lumugang ka, tayo tulad kayo di balayo. Oh, Eunice! Papay nagsasahit ka. Ada ka din napasamakan ka?
Vince, ni Alan. In-break na ko. Kastaya. Hala, di ka nagsangit. Sana rin bang asangitam tikas siya klase ti lalaki. Vince. Gusto na. Di ka danag. Adak lang dito, iparakan ka. Di ka tupulos panawan. Namamamti ka adak iti sibay mo, iti amin agundaway. Ikarig da ita, Eunice. Okay, no problem. Agkita tantulangan ni Jay, okay? Bye. Alan. Oh, anyan tayo raramidim dito eh. Mabalin ka kadila ka sarita. Awanan tirong ba nga pagsaritaan ta pa, Eunice? Alan. Mabalin ka di, nagsinubyata pangasi. Maminano ka di nga ibagakan ka adikan ay ayaten. Sardangan na kuman. Lipaten na kon. Takas taakmat ka. Inaramid ko na ita. Ngam talaga marikata na. Ngamin, aging kaita. Ayayatan ka pa ilang, Alan. Eunice, jakon kaya't masaktan ka pa eh. Di mo ko maipilit ti bagam kanyak. Ngamin, talaga nga awanan ti panagayat ko kan ka. Saan kan nga ayatan? Saan ba't siguro ang narigat nga awatan tayo ta? Kasyam kumamag tabagin. Apay. Ada ka din sa bali na ayatan. Wen, adan, iso apang ang asim talipatin naman. Saan la asisyak ti lalaki? Nalabit asaan adata tinaituding para iti tunggal mesa. Iso nawaya ka nga gayat iti sa bali. Pacheck nga ado ti mas deserving iti panagayat mo. Sige. Nakastati ko naman. Ikarigatan kalipatan Alan. Katsapay na kuma. Tawan to ti pagbabawiyam iti kastoy ngay naramid mo kanya. Hello, Eunice. Happy birthday, Bess. Thank you, Bess. Hi, Vince. Impagmanta na kaumay ka? Siyempre mata. Malipatan kaya mo ti special na ti best friend ni Eunice. Happy birthday. Agyaman nak, Vince. Ah, ato ti regalo para kan ka. Oh, wow. Ang sweet mo naman, bro. Agyaman nak, ha? Bess. Ato'y matirikalo. Thank you, Bess. Okay. Kumusta kayo, Matan? Da kayo ka din adwa? Ay, saan pa eh? Tigat ko sa man. Agayam kami lang ka ni Eunice. Kunak nobyo kayon. Kalpasan ti break up da ka ni Alan. Oh, Eunice, Vince, ada kayo maggaan dito eh. Kumusta kayo? Oh, speaking. Hi Nelly, happy birthday. Thank you, bro. Chona, ni Eunice, ni Vince, ni Nelly, barkada. Okay. Eunice, Vince, Nelly, ni Chona, girlfriend ko. Hi, guys. Nice to meet you all. Wow, ha? Nag-date ka matan na nagka-girlfriend? Kabi-break mo lang, saan ka di? Sorry, ha? Saan na ka na-inform na ubing kayang ti-type mo? Ay, siyempre mata. Abay, ti ko nang kadikat urayak pa iti 2 months, 3 months. Talaga mo na puspol ti rupa man niya, Alan. Kalpasan tinaramid mo. May turod mo pa ilati agpakita dito eh. Wait. Ni ka di Eunice, di bagbaga mga ex-girlfriend mo, Alan? Kunak man no barkadam laang dagito eh. Sikati makagapuno apay nga in-break ni Alan ni Eunice. Oh, really? I'm sorry for your loss, girl. Talaga kas na tibiyag. Di ka agdanag, Eunice. Amo ka makasarak kan tumatlaang iti lalaki at talaga para kan ka. Pasensya ka na. Aging inayat kami ngamin at talaga ka ni Alan.
Pwede mo mutan ka nung in-order mo cheesecake, Eunice. Vince. Pasensya ka na. Naawan anak mo tayo tigana sa mangan. Aging ka dita. Kat ni Alan pa lang tilinaan ti puso kan panunod mo. Vince. San lang mat ani Alan ti mabalin mo nga ayatan. At daag dito'y para kan ka. Mabalin mo mat nga ibawing ti atensyon mo kanyak. Ang mo mat na bayagan nga ay ayatan ka. San ka di? Vince. Masaksak kita anak man. Numakit kita ka masaksaktan kagapo ko ni Alan. Lipatan nga mininda dyan lalaki. Siyak langan ti ayatan. Ikarik at di kan tulumdang iti dinag. Di kan to pagsangitin. Ayatan kan ipatag ka. Aginggat maudi nga angas ko. Makabanog mateg malmalam at trabaho dito yung pisina. Ay, makapabisin pa'y kitin. Agalas 5 kaya man iti malam. Hi, Eunice. Oh, Vince. Anya tiraramidam dito eh. Anya pa ko ma. Sukunan ka ha. Sika talaga. Nagtaktak ka manan ako na. Okay lang. Pakaragsakak ti mang sukon kan mang itulod kan ka. Ay, gaman Vince. Ewan kaya. At surprise kan ka. Anya nga data? Diyak ibagbaga ha. Surprise nga rod. Ay, when gaya man niya. Ala, umay ka. Ada pa pananta. Okay, mabit lang nga ron. Yurnus ko lang dagiti papel iti lamisan ko. Wow! Talaga mo na sorpresa aki tinaramid mo a preparation para iti early dinner ta. Napukaw ti banog ko iti nagmalam. Nagimas pa'y dagiti makan ngayon pa sa ganam. Siyempre mo ta. Vince. Amom, kasta unay panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, dimteng kay ti biyak ko. Agyamanak. Gapo iti kanayon a panangan andingay. Kan panang parparagsak mo kanya. Awanan yaman na. Ad-adda pa'y aparagsak ti biyag mo. No ayatan na. Saan laan na ingkabsatan? No di kahit kas iti panagayat kumatkan ka. Vince. Si sasaganak nga agbalin a panakip butas. Tapno lang malipatam ni Alan. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agbalin ka lang nga naragsak. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Eunice. Eunice. Ha? Alan? Anya tiraramidom dito'y sango ti balay. Kaya't ka kumakasarita. Maipapanitian niya. In-break ko ni Chuna. Kasta ka di. Apay nga ipagbagam kanyak data. Awan mo't bibiyang ko no bilang lang. Inaramid mo tikas jay. Gaputan amiris ko si Kati Ayayatek. Husto nalan. Sardengan na kon. Adan nobyo. Pudno nga dan nobyo. Ngam amok asaan mo nga ayayaten. Ngamin, aging gaita. Siyak pa'y lang ti ipit-pitik ti pusom. Pag kunaam kumamot talan. Gaputa iso ti marikriknak. Di mo kumat parigatan pa'y ti bagim. Amok apanakip butas mo lang ni Vince. Eunice, itay pwede ka matagtagal ya. Ha? Di ka di manan Alan. Vince, tikit di pa nagmanehong tinto na rin. Inawagan nak ni Alan. Kinuna na nagkita kayo iti na minsan arabi. Anya? Pudno ka di nagkita kayo. Saan ba't nga iti nagkita kami? Iso amis mo tinapan ni Jabalay. Inuray nak ijagate. Iso ang nagsarita kami.
Kaya't mo ka no ti makisinubyan kang kuana. Awan kasta nagsaritaan mi. Urayan niya pa'y ti aramidan na amang pilit kan ka. Sapay ko ma, tadi kan makisinsinubyan kan kuana. Vince, Pangasim ha. Ikarim ko makanyak adinak ko mapanawan. Gapulakan kuana. Amumot mo kasano ti panagayat kan panangipatagkukan ka. Ay ayatin ka una Eunice. Dahil ako mati ka na yun nalaglagi pa. Apay nga tadyak makontak ti number ni Eunice. Ita ipay nga out of coverage. Sa dino mo tati ayan na. Ay, madanaganak. Di man ki dinayli ti awagak. Bareng amuno ti ayan ni Eunice. Hello, Vince. Hello Nelly. Pasensya ka na na disturbo ka. Damagak la ko ma. No amom no sa dino ti ayan ni Eunice. Jack ngamin makontak. Kwa, ada kami ita dito'y bar. Dito nga sigod at tambayan tayo. Kinapudno na. Agkadwa ni Eunice ka ni Alan ita. Anya? Oops! Hinay-hinay lang, Eunice. Adun tinainom mo. alright. Sige, mada. Gusto natin. Abangan mo saan tanto na makasala inton madamdama. Nya kakadianan. Di nagmanlapda na kasta. Kaya't ko pa iti uminom. Kaya't ko timakalipat. Kaya't mo lipatan ni Vince. Kasta ka di? Mamamalan. Oray kas jay ti inat aramid mo kanyak. Aklo nagkagpaiso. Nga, aging kita. Ayayatan ka pa'y lang. Isuro nga, Dak, dito ang mag-isin mo bilan ka. Kasano ako makasigurado, di naktumanan panawan kan saktan, ha? Alan? Nabunuakan ka. Ipatpatay ka unay-unay. Nalaki dito makisin mo bilan ka kanya. Ay, ikaray nga, agbalin ako na nasayatan mo biyan. Lipatan mo din na palabas, kat bang ruita manan. Podno ka titaytaan. Wan, iso nga sinamon ni Vince. Okay. Sinaak nga rodan ni Vince. Eunice? Vince? Planong gayam asubyan ti ex mo. No. Saan, Vince? Let me explain, okay? Tanya pa lang ti explain mo. Kat naglawag tinangag ko. Vince, Inayat ka iti kastawanay. Nagbalinak anapudnokan ka. Hanggang apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. kuya, sorry, Vince. Nagsakit. I'm sorry. Vince, aksabli ka dito eh. Vince! Vince! Bayaan mo ni Vince. Aldak lang. Saan? Ibutan na kalan! Kasaritak ni Vince! Vince! Agsaritat ako, ma! Vince! Mabit lang, Vince! 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 Ibatan na! Vince, pangasim! Agsaritat ako, ma! Awanan ti ron mga pagsaritaan tama, Eunice. Nagbalinak atanga. Ngamin, inayat ka ba lang? Sorry, Vince. Sorry. Jakon ka sa pulan dagita, sorry. Manipod ita. Put din tante relasyon ta. Kat nawaya kayon ka ni Alan. Saan, Vince? Si Kati ay ayatag. Patsan na kumamot, please. Ulbod ka. Ulbod ka, Eunice. Vince! Agsubli ka! Pangasim!
bawal ka na sumrag dito operating room. Boyfriend ko tinaaksidente. Isa pa nga siyo. Palabusan dak na umasidikin ko, anan. Pasensya ka, Liha. Gam talaga sana mabalin. Agreeing ka. Agreeing ka, Vince. Pangasim, di nagkumamat panawan. Vince, ayayatin ka unay. Initiating. 1, 2, 3. Clear. Diyos ko. 200 joules. Vital signs. Negative. Again. Initiating. 1, 2, 3. Clear. 300 joules. Vital signs. Still negative daw. Silence then. 8:30 p.m. Pinarabit niya amin na nakabalan eh. Talaga siguro nga kailangan dito itibiyag ti boyfriend yo. Sana po na ito saan, doktor? Bakit pagladingit kami, ma'am? Nalaos ti panagbabawik, gapoy ti kasjay nga inaramid ko ka ni Vince. Sakto laang naamiris ti kinapatag na kanyak, idinapukaw kon daytoy. Agbabawiak man ngem naladawan ti amin. Jak meten nakisinnuglianan pay ka ni Alan. Kat ita, agmay-may saak nga agbibiyag. Single. Adda dagiti gundaway amalaglagip ko ni Vince. Masaysayangan ak unay. No sa anak laang siguro ang nagbalin ang managing bubukod, nalabit, si bibiyag pa'y ti lalaki ang nagayat kanyak itinapudno. Dahito'y mantipadas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Eunice. Ken ka pagayam, Eunice. Kunada ang nasaysaya at no umiwas, wenno lumiklik ka iti relasyon ngem ti agbalin ka a panakip butas. Kunamet dagiti dadduma, okay laeng ti agbalin a maag maipapanken ayat. Basta mailaban da ti ay ayaten ken ipatpateg da iti biag. Ngem ti kinapudno na nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa ngem ti mangnamna makamet iti awan. Nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa ngem ti makasakit kapay itirik na ti padam a tao. Sapay kumata agbalin nga adal daytoy ken kadagiti makangeg. Alakastan pagayam Eunice, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam.
Adtoy manan ti pagayam yu, Freya Simsim, amangak akam kas Miss F. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Sakbay ti amin, kablaawan kayo man pa itinaragsak nga kay panagdengdengeg. Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, sa dinuman a lugar ti ayan nyo ita. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita, ket manipod kanipagayam tayo nga Eric. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti Eric, tubuak ti Mountain Province, nga miti agdamakat addaak dito'y Japan. Ado ti mangibagbaga agwapo ak kano. Jakmat paglastog, ngam talaga nga addamat langak ama ipagpanakal ko. Malaksid iti dayta, nalaingak pa'y nga aggitara ken agkanta. Iso na laeng ta sa anak kaadal. Construction ken panagsukay laeng iti daga wenno panaggarden ti ammok at trabaho. Naawi sakmat a nagsurat gaputa kayat nga ibinglay ti nagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Sangapulo atawan metten ti napalabas ngem na lang tupay laeng itilagip ko dagidi apasamak. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Eric, talyaw ka man na talyaw ditan. Ah? Ni Manong Dario man. Siyak man tinakita mon. Kasano, ket kasla siyak ti marigrigatan iti kanayon nga itatalyaw mo iti kalsada. Matiritir pa yung tatanggad mo iti katatalyaw mo. Anya? Punay kita matiritirin, Manong. Saan man? Amok dapat padaanam ni manen ading balasang. Siguro nursing student na dyan ya. Pakanayon mo't nakapura tibado na, kaya sapatos na. Ha? Nalabit na kasta, Manong Dario. Ay, kadarma mo na. Itinayta kinatar mo, mas sigurado. Sumpatan na kaadagos na dyan. Anya? Sika talaga, Manong Dario, ha? Kasanong armak, kadyak pa imot amam mo. Kan may sa, mga naging gaklang itikon kunada nga, armata, bain baga. Ngamin, saan na may bagay ti may sa nursing student? Tikas kanya construction worker laang. Ay, sos. Di mo lalang ti trabaho tayo kas construction worker, Eric. Ngamin, no awan tayo, awan mati may patak derapas dek. Pagadalan, wano, nagiti pagtrabahuan ti nurses. Iso adi mo parigatin taba game. Amamom da dya balasang. Kalpasan na. Damag madagos na danubyo na. Tanawan na ke armamaun. Agyaman ang iti panang itulod mo kanyak dito idagos ko, Eric, ha? Ay, nagdagsento mga mindag itiramintang awit ka, Awanan yaman na, Manong Dario. Ay, dumanon ka di taon nagatag kapita pa'y. Ay, kwa, Manong. Intong maminsan ton, tadapay ngamin pag nakita. Adakan ka. Ay, huwag kayang. Di mo't ko na magbirbiro ka iti mabalin mo apag-abangan. Temo kita dua silid abakante ditoy. Uwan ko nga, Manong. Angam sanay. Anusak pa lang ti makipagnayad iti ayan daw litag ko. Sayang ti pagabang ko. Sa bagay, nulakit itawan paringot iti ayan ni ulitag mo. Nasaysaya atin na makipagnayad ka kankwa na. Makaminos ka pa talaga. Uwan, Manong. Ti matlandlid iti sumbungat. Ada kadwa na. Mga nuday ta tinakaala iti bagbagak abakan ti asilaid. Ha? Ha? Manong Dario, kita kasla pamilyar ti babae. Ha? Timot babae ka na yun alumabas iti pag-ubrahan tayo. Isong magpaisaw ni Madam White Liday. Naibag nga oras mo, Dario. Ay, kastamat kan ka, Madam. Adamat ka, Duam. Agbirbiro ka dimat iti pagabangan na. Apag gusto, adapay may sabakante. Uwan, Madam. Agbirbiro ka, kat ala akong ti bakante asilid. Na,
Ading, tulungan kan. Ha? Tulungan kan. Siya akong timang ibagkat ititimba. Ha? Sige, kat agyaman ako unay manong. Awan na nyaman na, ading pintas. Kahit ko namlatakan niya akon manong. Ay, okay. Ay, panagkunak ag katawanan talang. Iso kidawag nga awagan naklatan iti Eric. Okay, naisati ko na. Kabarbaro ka kadimat aborder dito ay, Eric. Ay, uuwan. Naggidan talangay makar iti na panalawas. Okay. Ay, sige, tagdigo sakpay. Alas 8 nga minti klase. Ang mga numaladawak. Sige. Pakaragsakak, tipan nakamamukon ka, Kate. Wow! Nagbanglumat din. Makapabisit. Anya nga dito ilot-lutong, Eric. Pinakbat. Ay, wow! My favorite. Oh, talaga? Paborito mo ti pinakbat? Uwan. Iso nga minti kanayon nga iluto ni Mami. Tunggal agawid ak ijelaon yun. Mabitang Atoy, mga laka iti si Daam. Ay, wow! Nagbanglo talaga. Agyaman na ka. Awan na nyaman na, Kate. Adapay naluto ngayon na, boy. Mahala ka. Amok adi ka pa nakaluto itiin na, boy mo. Sige man nga, Rod. Amangan nga minno na bang lesson di nabatik iti agsapa. Agyaman nakmanin, Eric. Awan na nyaman na. Basta si ka, Kate. Ay, wow! Nagbanglumat tante pinakbat mo, Eric. Ay na, makapabisin talaga, Eric. Ha? Sika talaga, manong Dario. Pinalpaliw nakman ako na. Bilibak mo't iti-discardim, Ha? Ni, anya discarding ay bagbagam manong? Napaamo mo't adagos di balasang. Amo na ka diyan nabayagan na pagpanpantasya. Shh! Tangiwat mo manong Dario. Nagloko kan? Anya pagpanpantasya na sasawam mo't. Amangan na damakangag. Kat sa balti pan nakahawat da. Ibagadan tokid din aman niya kisak. Sa bali talaga no nataerte may sa lalaki niya. Babae ti kumawiwit niya. Anya? Kahit armamon di ka kapoy-kapoy. Amangan no maunaan da ka pa iti sa bali dita. Dahan-dahan lang manong Dario. Jack pa'y nahala ti husto harik na. Amwag pa'y mat ti husto akababalin na Ay, agawaan po naman dun. Di kagbayag-bayag. Ay sos, itiday dya kinapintas na. Imposible nga awan agar aram kan ko ana sa balay. Una amitan, sakbay amala daw ti amin. One morning you wake up and the sun does not appear. Wow! Di lang pala magaling magluto. Singer na. Gitarista pa. Guwapo pa. Kaya saan ka pa? Kay Eric na, ha? Ayos, Una, kasla nakapackage at 3-in-1. Anya? Ay, uwan gaya, Kate. Agin inom ba iti arak? Uwan wine? Yup. Any kind of whiskey. Huh? Mabalin matlat ti hard drinks. Gilbis, pwede. Uy, ayos Mahilig akmat nga ag-night out. Chill-chill lang. Karkaro na stress ak iti studies ko. So, go tayo sa Gilbis tonight? Yes, why not? Game! All your ages, all your perfect imperfection. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my Agpakaturog kayo manmat. Saan kayo nga ubingan tapno al-anawaan? Pasado alas 10 iti rabi
Kitaan nyo matbasit tanay, makadisturbo kayo mat. Pasensya kayo, nante. Sorry. Ay ngay, kunak namin kan kaadi mo pigsaan tagkan. Sorry naman. Kasi katirigat na. Nagab-abang lang da tao. Sagat plywood lang ti divider. Ultimo karatikit ti katrigat mangag. Sika talaga. It's the end nga Roden talaga. Sa susunod na lang ulit. Oo na. Anyan. Bitin ti ininom ko. Sana bale, adupay matyal daw. Maturog nan. Itikas nan, masapat na ang mariing inton bigat. At dapat trabaho, at damat klase. Anya pa ngay. Uwan na. Ket agyaman akmanan iti oras mo, Kate. Okay. Awan ang yaman na, Eric. Agyaman akmat iti oras mo. O sige, rumor kan dito silad ko, tamaturog akon. Apaw, ay. Naimasan yung sakit iti nagtagay di rabi, Eric. Mayat nga roti kakantaan mi. Edi kwan, adamot din nagtugtog iti diding. Ay kat na disturbo man nga roden ti diskarte Uwan naman ang. Apay nga main nga ijay kay pa naginom. Rimwar kay kumalata. Amoy umatabawal tinariwawa iti boarding house. Uwan nga rod. Sayang talaga. Angem sana bali. Rumor kami inton sumaruno. Iti kasta, awan ti disturbo. Kan madisturbo. Kang ronahan ti amin. Saan kami ama disturbo? Ay katuan na ngamin. Mapan kayak pasyar iti lugar nga da silaw-silaw na. Naimbag nga oras mo, Eric. Kastamot kan ka, ma'am? Di ako nagpalpalikaw pa'y, Eric. Ha? Kana kakamis mo ni Kate. Ang mga nudi mo amo. Ha? Nadlaw ko ti kinadagkat yo. Adda na kaibaga kanyak akanayon kano ti panaginumyo iti ayan ni Kate. Ma'am. Kitain yo Di yo kumaunay. Nangro na iti rabi. Ngamin makadisturbo kayo kadagiti karro pa. Amo yung matasimple laang to'y papaabangak. Kas makita mat. Plywood laang ti divider na. Tanangan nyo kumadagiti gargaraw yo. Nangro nakat common ti banyo kan kusina. Madam. Diyak ipagal ti panagsinangad yo iti kanaka. Ngam itapay laang. Ibaga kon daytoy kan ka, Eric. No kasano ti kina-istriktok. Adayo is-istrikto ti ina ni Kate. Nang runa-una iti amana. Naikamang ti kapsat ko iti pamilya dagiti abogado kando Dr. Ijay La Union. Baknang ti pamilya nakaikamangan na. Iso ati kayat da kat makaadal mat ni Kate. Madam? Iso apang nga asim tadi mo disturbon ti kaanaka. Diyak kayat alaksidan ti pamilya na. Gapulaang iti awan kaas-askan na abanag. Rugyak ka din ti agpalitada manong Dario. Nalpas ko na tinimpla ti siminto. Nakiwar ko. Ay apaw. Sa bali talaga mat inspirado ti may sa ataw, right? Ha? Ay kat simpre manong. Agam, aguray ka man. Sinong batan na kan samot ni Kate? Ha? Pagkuna mo ngayon, manong Dario. Ay, so, si Bagam tipudno. Nobyam ka din ni Kate. Sa bali kahit tingursiit mo ita. Madlawan na ragsak ka. Ken, ay na, pagatlapayag mo ti samaw. Anya? Lukas ta, nobyam maun. Uwan manong. Ay, yun champion Iso na lang. Takam amok akan gayam ti mismo landlady tayo. Ken baknang da kano a pamilya. Banag adi naman andakdakamat. No kas nga gis istorya kami manong. Ay na itinagan niya yan. Awan ti baknang uno marigrigat. Ti importante ang gininayat kayo.
Tayta, ti imulam iti panunot mo. Irek. Nagpintas dito eh. Saan ka di, Kate? Uy nga, Eric. Adda nga min makita a view. Nalamiis kan presko ti angin. Wen, saan nakas ka dagiti dadto mga restaurant? Awan lang aro ni view na. Nakapudpudot pa eh. Naku namon, Eric. Agis istorya ta pa'y Pag-urayan ta iti order ta amakan. Sikaman ta istorya, Kate. Ha? Kate na istorya amin nanti may papan kanya. Amamo na kon, manipod saka aging gat ulo. Angam sika, awan pa'y na istoryam kanya. Uray maipapanla ko may iti pamilya. Ma-stress ka na ang istorya at ti pamilya ken ka, Eric. Iso adimon panunutan ti may papan iti dayta. Tinapatig ita katata. Ti agdama ang mapaspasama. Anya? Anong... Eric, dayta daytoy. Iso nga awan nga rin sa bali a pagsaritaan ta. No saan ang may papanlaang kadata. Oh, aday tan ti order ta. Manganta kitin. Mabisi na una yan. Happy graduation, Kate. Sabong para kan ka. Wow! Talaga 3 red roses pa'y tinted mo, ha? Siyempre mo ta. Oh, ato'y pa'y. Anya nga dito. Wow! Kulay pink ni scarf. Magusto mo matlakad eh? Launay, nang runakit in regalo ti lalaki nga ipatpatag ko. Apo, nagmayaton adenggan. Aywan gayam. Dadakkel mo kanidagiti nang imatsakan kay tay? Un Eric, ngam nagawid damat sa adagos. Ada nga min okasyon ije balay inton bikan. Kasta ka di? Wan, iso nga ag-celebrate ta ita arabi eh. Ngamin, masapa ak nga agpalaon yun inton bikan. Agawid kay jilaon yun, kunam? Un Eric, di kagdanag. Agsubli ak matla nga dagos. Kate, lokatang kumatiri daw. Ni Eric daw ito'y. Sana nakalak. Kate. Naglinis mo ti silid ni Kate. Awan mo dagiti kagawa na dito eh. Eric. Madam. Apay, saan ka diya nagpakada ni Kate idikalman kan ka? Nagpakadamat ka di, ma'am. Kuna nang agsublimot la dagos. Iso ti kayat na. Agsublimot lang ditoy. Saan a pinalubusan dagiti dadakkel na. Iso nga impaalan ti inana dagiti usar na. Inyawid dan ijela unyon. Kat agpa-Amerika matan ni Kate inton umay alawas. Anya? Aginom takit di nga aginom manong garyo. Agbartag taman. Ay sana. Dapat trabaho tayo itong bigat. Gusto tinainom ko. Pampaimas la iti turog. Ay, bakit? Nagunang matisin na mo, Eric. Kaya't wasurutan ni Kate ijilaon yun. Ang jakmat amuno sa dino abanda ti pang surutakin ko na. Jakmat din makontak ti cellphone number na. Agraman ti Facebook Messenger na. In-block naksamot din. No talaga napatagkakan ko na. Patsya ngay pamusbusan na ti amin. Tap na makontak na ka. Nga ta? Wan. Mamati ka kanya. Sapay lang kong maharap ta kasta. Manong Dario. Eric. Ne, da kayo gaya, madam? Juan, iparenovate ko to'y balay apag-abangan nyo. Kat kayat ko ada kayo matla ang timang trabaho. Ibagam tokin ni Dario ta kayat ko makasarita. Uwan, ma'am. Aywan gayam, ada kasinsin kong agtrab-trabaho ijay testa. Amangan no kayat mo ti agenroll ichay. Ibagak tatulungan na ka. Ha? No graduate ka kadagiti short course ichay. Matulungan na kan tupay nga agabroad.
o anya. Kayat mo ka di. Oo, ma'am. Kayat ko lang unay. Kat agyaman na kada. When Miss F. Nakayawanak iti kinapintas ni Kate. Isu nga idinaadaanak iti gundaway ang makaamamukin kwa na jakon pinaluspusan pay. Inananusak mo't ati naggasgastos para iti panag-date me. Aging ga asinong batanak. Tila pagbulbuludak pay idi iti motor tapno maitulod ken masundok laeng numapan iti pagadalan. Ngamno talagang awan mabulod ko, an-anusan min ti makipilpila nga aglugan iti jeep. Kasjay ti nagbalin arutin mi iti lasod ti tallutawan a panaggayam mi. Aging gaan naggraduar. Nagpakada nga agawid, ngam saanen a nagsublipay. Nasaktanak iti kastaunay, nang runa kat kala at latan ti panagpukaw na. Awan pay pulos pang kontakak kenkwana. Manu abulan mo ti panagbarbartak ko idi, tapno ti kunak kat malipatak ni Kate. Idi in-offer ti ikit ni Kate kanyak ti vocational course nga ipapa iti TESDA, in manugutak. Ingaad ko nga ron tinagadal kabayatan ti panagtrabaho, aging gaan nakalpasak kat nagabrodak. 6 months ti imuna a kontratak dito'y Japan. Nagawidak pay laang nga ron dita Pilipinas tapno agbakasyon iti maysa a bulan. Kat iti panagbakasyon ko, jak ninamnamang agkita kami ka ni Kate. Daytoy nga ron tinak istoryaan iti sumaruno asurat ko. Kat sapay ko ma, tapadaanan nyo ti may kadwa apasat ti pakasaritaan ti biyag ko. Tuy pagayam mo, Eric. Ken ka pagayam, Eric. Jak pay makaitad iti komentar. Ngamin saan pay matanalpas tuy padas mo. Uray no kasta, pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Kat padaanan mi ti may kadwa apasat ti surat mo. Inyornos para ti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami itiing kay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo awini ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Jakon agpalpalikaw pay. Kiddawak ngaylingad nak pumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Aday ta ka manen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadiagdanag, taka na yun, nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidok day to'y, saan laang apara iti bagi? No di kat para mo't laang iti pamilya tayo. Kaya't kumot amaikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta.
Wala. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di jay, wan. No di mo ka ba lang ti trabaho jay. Agawid ka laangan. Nay, anya, jak pa'y lang nakapampanaw ng pag-awidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutat pa lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, Ay, bakit? sus, mangrugi ka man ako na akong, Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kasta nga ugalim. Ha? Ne, ay tikat mo usawan bakit? Kasano? Kat kontento kan kadag iti simple laang abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga uray mabalin tayo kumamot ti umasenso. No talaga nga agsalukag ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumakdakkel ang dagidanak ta, Darwin. Dumakdakkel meten ti gastos dito'y balay. Kasta meten ti panagadalda. Isu arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan nakta. Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Kat no itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan bakit? Diyak namin nang nagtawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan lagi titarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo tin nga dagiti tarakan tayo, baboy? Talakkel dan abakit. Mabalinda na maila ko. Ay, nasayaat mo't ano kasta. Ang, san mo pa'y nga ilakla ko Padakkelempay. Iti kasta, dakdakkel tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka mo ditan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing ngay, kumusta da matan? Awan ti rumbaga pagdanagam katapuada bakit? At daday tinasayada ka sa saan. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Aywan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasabteng dakto, ijay airport. Ay katuan bakit? Sa batin da kanto. Unlakay, mangarkilakan taw iti van. Taiso ti usarin yo amang sukon kanyak tanay. Adaw ti awit ko nga agawid. Ada ka magayam dito'y balay, anak kaw. Wala lang. Imaya, tao may ko ibilin dagiti dingwen me. Nay, anya ti kayat mo asawan, Darwin. Agpamanila kami nga minindon bigat na nang. Sukunin mi ni Winnie. Lukas ta, aga-awidan ti asawam, anak kaw. Wala lang. Iso ata kayo pailangan kumatimapan mangpakan ka dagiti dingwen di balay Ay kauwan na awan parikot iti da ita, anak kaw. Naimbag man taagawidan ni Winay. Wala lang. Imbang nga ro ta, pinalubusan ka no ti amo ng agbakasyon. Lukas ta, agsublima laang. Isumati ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sabulan. Kalpasan na, agsuplin tumad laang. Sayang ka no ngamin ti trabaho na ijay. Lasingpet ka no ngamin dagiti amo na. Kanusan lang nga ita. Dakkel da pa'y nga agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko ayak. Kailiw kayo mo't una yun. Kumusta ka ang bakay? Ay na, at dati mindas ka. Si Mixi ka pa yan. Anya ka mo't Darwin? Di ka mo't lang nagbado ni tinasayaan? Ni, anya ti madi iti bado ni tatang. Kit mayat mo't, nanang. Anya mayat? Padlaw mo mula una yun na marigrigat ka iti kasta lang Anya? Nagpantalon kan nagsapatos ka kumamot sana kasta naka-short pant kan nakachinelas ka laeng. Sana bali ata napintas mo ti short pan ni tatang, nanang. Kan may sa kabarbaro mo ti chinelas na. Wen nga ron nagpintas to ba ito shorts ko ba? 6 packet ko naman. Nalalala, sumrek kayo ni Tilugan. Tamang i-take out aklangan iti kanan tayo. Nakababain ti mapan mang restaurant iti kasta alangam.
Dahito iti pasarabok kada kayo, nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo, kan may sa abistida. Ay na, agyaman ako inibalasang kao. Awanan yaman na, nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw, ay kat ikan kayo latamot ati pasarabo yaw. Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, kan may sa akalugong. Da kayon ton ate makaamo mang tadkin kwa na. Ay, uwan, balasang kao. Agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada melody, kan Gerald. Ta isudan tuti umay mangala kada giti pasarabok kada kwada. Tadi kat isupay nga awitin nyo. Ay, uwan, balasang kao. Ibagak to kada kwada, inton makaawidak. Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, kanda dumapay. Dahita, branded amin da kita. Sige, idulin ko da kita bakit? Anya nga idulin na sasawamot, Darwin? Ginatang ko da kita, tapno usaram. Saan kat atapno idulin mo? Ang sarap nga ikat talon, balay lang matayan ko. Ay kausaram mapan ka makimisa? Adubay mo dagiti batok ija parador bakit? Ay na, daanon dagi jay lakay. Anya ka mutin? Di mo ba'y amumot forma? Kasi kita man tabadong. Adda pa'y pisang na. Kas lapunasin. Ngam di mo pa'y laibalang mat. Sayang mat abagad. Napintas nga mintitela na. Iso kay ket ko nga isuot. Ay, apoy nakabadbaduy ka nga agporma. Kita man. Kas lakalaklakayanan iti daytang itsuram. Ang mga nuagkuyog ta kat ibagada nga anak-nak. Tane, nakabadbaduy ka mo't nga agkaw-kawis. Panglalakay dagiti kawis mo. Idinto ta adumo tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Amumlakay. Ada nadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo tabakag? Padipod na gabron. Tagbaliw mutan ti ugali na. Ne, pag kunaamag? Kasla in mistrikto kan limastog. Ay, akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insik. Bakit? Ha? Di mo't iso. Di ka na yung istoryahan ti anak ta. Tungkal umay dito balay. Nalabas ka no? Di gina-stricto dagiti amo ni Winnie iya abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpay sulakay. Panagriknak ngamin kat limastog at talaga dyan manugang ta. Ay na, pasensyam ka nila ta ni Winnie bakit? Kapay, di ka pa lang nairuam ay. Kat talaga madakas dyan di pa nagsasauna. Hanggang kiti, nasingput mo't dyan manugang ta. Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Huwag nga ron bakay. Anya nga iti plano. Pampanunutik nga ron no anya ti kasayaatan nga aramidak. Oray mapantayon tulangan mga restaurant Ay, sana mabalin Agpaskan tayo dito'y balay lakay. Anya, abang magastusan ka bakay? Ay, anya kumangay. Adamat kwartak. Ken may sa, adumot titarakan tayo ababoy. Manglitsyon tayon to na. Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo. Mala, mangan kayo laan kakabsat Adu ti makan. Adu ti sagana me. Ay lakay. Iruwar yuman pa tayo may sa litsyon. Tama raman ang damat. Well, mabit lang. Ala, di kay agbabain kakabsat. Mangan kayo laan amangan. Adu ti makan ko nakmanan. Dahil ko yung dilitsyon, bakit? Malala, idisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakabsat, mga lalatan ti kayat na mga lawan.
Ay, na, Darwin. Anya mo tantikas na nga itsuraam. Ingka mamut at sukat. Hiapo, manalon ka lang agpaiso. Kaya talaga mo naman nalo na bagay. Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko ang pantalon kang t-shirt mo. Ag sapatos ka mutlaangan. Anya, ang bagay. Adda ka lang mo dito'y balay. Ito nagpulot. Pag sapatosin na kiti. Ay, basta. Ingkang sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurma ak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita naman tabuog mo. Ay naapo, nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay na. Sabali ti payud mo. Agdigos ka mo ta. Unay ka mo ta. Ay, kat natural ata siya nga rodtikok. Bakit? Hey, basta. Ingkang sukatan. Darasam. Mangibabain ka. Kaano nga, iti pa nagsubli medya abroad, ating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Medyo napayag mati bakasyon mo Apa gusto mo't laeng, Manong? May bag ka pa tagasubli ka man na di abroad. Ay, wen Manong. Mayat ijay, tadakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo Sangkasapol, sangkasakmol ako nada. Husto ka, ading ko. Nagrigat kagpaiso ti kwarta dito ayan tayo. Lalo nga ron ngayon ako tilugan ko. Takasapulak ti kwarta. Ay, nay, manumot ngay kumati pangila ko mitilugan mo, Manong. Nalakalaeng, Winnie. Wano kahit mo agatangan. Ano mas siguro ti urno mo? Nabayag ka ba talaga abroad? Ay, kadamo, Manong. Mano aya, ta uray hulugak. Bayadam ti kagudwa. Ta uray hulugam ti kagudwa, ading ko. Ay, sige. Mabalin mo't, Manong. Kinapudno na, nabayagan akayat ko ti gumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi ano, at papapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kasano? Alam nga rodan ti kutsek. Una, Manong Juni. Nulakit di, ta umanugot ka, hulugak iti binulan, o di alalkon. Gatangan ti kutsi da Manong Juni ko nang bakit? Wala kay, imbaglaan nga usarin nyo, inton agsubli akon ija abroad. Ay na, saan eh? Pangusaran mi nga itilugan, kadyak amutag maneho. O di sursurwam Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da Manong Juni. Urno ng kit di kwartam, tapagadal to dagit anak tabakal. Masukatan to Taagsubli ak mutlaang ija abroad. Makaurnong tanto mutlaang nga dagos lakay. Saan ang tilugan bakit? Dagalaang ang tigatangan, nasasayat pa eh. Sumarunong to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Jakbat nga amutag maneho. Di ka maistak lang di talugan, nugatangam. Sayang ba't Nay, suruam nga rin ti ag-drive ko na. Agpasuro ka kini insan mo arinato. Wano kan ni paridensyong. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo. Nga adamutten ikarit tayo. No ide, kat nakurapay tayo, itasaanan. Darwin, ada ibagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkanto man kitaan, Wang. Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta. So di pala nabayadan tilugan. Itang pangalang ka man iti daga ahulugan. Kung may sa at dapat agit appliances ahulugan ta bakay. Ay na, di ka din kumunkontra lakay. Ara-aramidak da ito, tapno makaurnong tayo iti sanikwa tayo. Kaya't ko nga main nga ipakita kadagiti kalugaran tayo. Akabailan tayo may tibumaknang. Ang matanagan bakay. Sa payagin rule ni Kuleyo dagiti duang anak ta. Ay na, sana parikot dayta Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta dayjay adaga. Ta sayang met no gatangan ti sabali. Ang
Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktubngaran. No anya ti inbagak, isu ti matungpal. Nawatam, Darwin! Pudno ka di ti imbagan ni Jomar, anak ka. Ganyan, anak. Agsardeng da ka nung agadal. Taon una inyo pa'y abayadan ti daga aginatang yu kan ni Carol. Kas nagpaisunti ko na ni Winnie, anak. Ang jak ipalubos nga agsardeng agadal lagi tanak mi. Anyagay ti aramidem, anak ko. Umutang ka man, kasta ka di. At damang dagiti mulak ka natin. Ikaraarag ko. Asapay ko matamat tiyampa ak mo tinangina presyo. Iti kasta, adda ilakok. Kat adda pag-enroll da Jomar ken Jillian, nanang. No apay met ngamen, nga ununaan ti asawam dagiti sa likwayo. Imbis ati panagadal kumapay dagiti anak yaw. Ay, diyak manam mo kinuwi ni nana. Di mo't agpaabak. Nonya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anya mo din ti kastoy. Nagsasarunumot lakit din ti panakaabak ko. Ay, apo, kasano nga tala ito yan. Sapay na yutang kong ti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayangat. Awagak ti may sagayang ko. Umutang akpay laang iti kwarta na. Barang makasubutak. Nas ka na mabawik tinaabak kanya. Sa anak a pumanaw dito ay aging gaadyak mangabak. Ay, awan nga rod kwartak. Awan, apa ay narigat ka ding awatan day ta, Darwin. Kasano nga rodan ngayon bakit? Subyenda ka nun nagita appliances no di kagbayan itapulan. Ay, bayang, taipadas ko nga idiskitaran. Makisarita ka, tamang tedapay iti sumagmamano alawas, apawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldok. Jakmut namnamaen ang maabakak iti kasino. Dahil ti bagbak iti balaang keng kabakit. Anya nga ita, impasubo na kan ti panagsugsukal mo. Ay, di nagsirmunan, takwartak mo't day jay. Uy, Ila ko mong tilugan. Kaiso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang basit. Tapno at damot ganan siya mga uray basit laang. Pakawanan naklakay. Naadi kak namin iti sugali di abroad. Pinagawit dagdag iti amo. Gaputa pinagkaykaysaan dagdag iti nakautang akichay. Dahil hindi ka nakin ko nga ibagay ligin ka. Pagawanan nagkumalagay. Inuno nagtibisyo kan pa nagpalangguad ko. Ngam ti masagbayan dagiti andak ta. Nagbali na kabarayo boy. Ijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ostunan bakit? Kanya ngayon kita daditan. Nalpasit. Napasama ka. Nagnakam-gamot siguro. Kapit tila ita napasama ka. Anong saan tayo manan? Ti mangrugi manan. Bakit? Ay nagyaman ako na ilakay. Naimbaglahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Pagbababawi ako na'y dagiti bidot na naramid ko lakay. Wen Miss F. Naadikak iti sugal iti abroad. Nailumlumak iti utang isuan na pukaw kumatlaang amin dagiti kunak nga ipundar ko kuma asanikwami. Pinaawid nak ti amok isuan nagawidak nga awan pulos kwartak. Ngem uray no kasta dakkelat ta ti panagyaman ko gaputa di naklinaksid ti asawa kasta meten kadagiti anak ko. Pinakawandak ket nang rugi kami manen. Ita, dandanin agturpos iti kolehyo ti inaunang anak mi. At dametan iti may 3 atukad ti kolehyo ti may 2. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan.
Ket sapay kuma, tanakaibatiak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. Kunada at ibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Numaminsan adda iti baba. Numaminsan met adda iti ngato. Kasta ti kayarigan ti biyag tayo dito'y lubong. Iso aditay nga rod ko maipalangguad dagiti bindisyon a maaw-awat tayo taditay ammo no pagpatinggaan ti kinapintas ti biyag tayo. Agtalinaed tayo latta kumaan napakumbaba. Ngamin, ditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsarono nga aldaw. Alakastan pagayam, Winnie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.